hadis dersleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadiste böyle buyurmuştur. Kur'an'ı okuyunuz. Çünkü o kıyamet günü kendi sahabına şefaatçi olarak gelecektir. Peygamber aleyhissalatu vesselam bizim sallallahu aleyhi ve sellem ve hadise da diyece Kur'an'ı okunun ولا شوري خليكن خليك القرآن دا قوتي ورقا بكن قولي قيامة القرآن شتكي شفاعة جيسيرتك تشعار جحنمي خلصك قالوا كي ولا جمت يكتب به تبي يا ربي في القرآن دخان يا ربي في مشرد دخان يا رب رآن يزكي النبي بني واحد يقول إنسان دمره دكابه تربية خواه دیش کی داشتات کن باویتا برایتا خوشکیتا کی تر دیمنه قرآن کی تر دیمنه قرآن دیمنه قرآن دیمنه تربیت را صبر تربیته تبی چه تبی از قرآن تدخوان دیمه از قرآن تهاتی خوجت خود کریه از او قرآن و عبدشت ناکم النیل مآری جهنم نزکتا Hocam, boyuma gül tabbim gittik tabi terbe tabi je ko ailen hangi dashatar ke tabi dore mare tabi je ko dore tangi sulille ke wana denata ari hatta بوارد به انسان بود که تربه کی داشتات کنه دنگی سوری مواد داشتات زانی داشتات کنه تری خامایی که کی خلاص که قرآن خلاص که قرآن بخونن ما بهم صواب خبستنا هم أمجار جهنم خلاص فقال تعالى مجار جهنم خلاص آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.